Otiša Herceg Bosnu da obiđe, usred grada pozvao je Podžoreka da mu priđe. Velikoga generala sa kojim se carstvo zori, dok odjednom s revolverom pred njime se princip stvori. Ka grom s neba pištolj puče, pade Franjo kraj Sofije. Ni Gavrilu da se spasi dozvolila straža nije. Kao gladni gorski uci nasukrenuše na junaka, da ga živa iskidaju noževima sa pušaka. O, kakve je sve strahote kroz